Шыны жыл чевғарны конрангон ұтлар ақсизнет. Урам зенже, шурцем, евешсем терлідісле шуды зембе ялғашма бұшларыш, кабыр жырыш хойдавра идердет. Шқул зембе ажа саджы зене бары хелмуджи хына нажитмен васкайт. Шурзуғалла азам жыба тел булма, пирене пулдарулық ушкіне Валентина Чаплина ядерлі библиотекана жылдытыры. Менжен шыбағында Екатерина Фомина калазагадардать. Кандарлы ертни персихетсельни библиотекана шен буғынма бұшлары. Шубашкарды херықса кырмышқыл давренегензем классы бех шитреш. Ачасен вақытни узылы ертерме пілівне буянлатма десе библиотекарзем темін дерлеш бұш ергелеме дырыжайшы. Халхинче хыни евервы яхуд шынмаченчеш. Хелмучи батни ширу жирмасенчеш. Ачасем шене шулсаламне әмәчезене худшине шыржаланы вақытра шурцухала затте хойзе шитрыхынана. Уявумен Шубашкарды библиотекасен пірлешіве хелмучи етыт ятпа акции бұжарна. Хамынын тоқырмыш класспа, библиотекана біде хаваспа келет беребер, каштен дей. Вот, паянны бір жак акции була сибирге соцсеттрам білдемір. Ажазем хаваспах, хелмучи едут магилчеш. Хелмучи сазардық келзе керетте, и ажазымына тыдашы. Аслы жинземде тұтмағылдарашы, візенеде кележет, умбекі земде бұр, паянхи күнчейн, фотографизіненде, үгержігізіне қаларзылардашы, социальный сетра бұр. Ажазым валигін амар, аслы жинзем валиде бірдік юмах ребек болдырдеші бұл, жіне жыл жезумен. Ачазем хелмужибе дада унманугибе паринхы ішінзе присаны герінжеш. Фото е видеона ВКонтакте дада Инстаграмра харбар хой страницы зенчекалар загумала. Дед Мороз библ чеп ширым пәрі хэштег ширмала. Чину майлайк пухаган цеп парнене смарт сегеде дивижя. Акция раштавын ширым шичимышын чепедемледеш. Хелмучин хулари вуншичи библиотекана житмеле. Шагерне вишленичен кашлене хынана герзеду гоптетвал. Самахмай азам шахышан ашта буласыне, Шубашкарды вулавышсен пірлешівен социалы сетри ушкінінче білме булать. Шак самантпа и берде узы гордамар, хелмуджибе санугеринзе акция худшындамар. Чувашингларым вале Екатерина Фомина, Вадим Владимиров.